Ota Studios. Kama sikowa boy yan kyo chira yang nganyo ka ngayon ko nganya guti naon mungu anonara no osor obe era watete eh osoro oka ne riska kwa mwire ko nganya busena ki kwanyora so kwende Pero, ena bien otro que. Aquí mo que diga. Kukwani. tagotigo soro minto sinan rosa ska twanyora sto wikaransa kuya bantu emiberenda ne Arsi ta lembra une kuna kutuko. Sabari ro. ya sabari kuche yarinda resumati umusaka maridadi Mali safi. gatomira banona kyongari chini gakuruganga ibono uko Deba. kurwanga yoko rukwanza Na umenyeta. iwo tomira bano ose wata dungo tunyo kumenyange na sende Kurangwani rende. Ngayoko. kor mate gari ngor Iwaji ko gurmada. naji kugore credit credit naji kugore Bono maonye ndiyo nge namba lito miranete utanga bono nabogwacha iga no nkwani no ngwa. nche koraki yani sari chisa cyane nche kukwani kutangu naro siri no 200 nekire no 200 followers Bono nakike nago tegatini ki. Muna twale ko bamonge namba utanga bono ngangwa. ya no mato boniga eri mixer kwanza migi yago tukobeke eri yanyarinda aro chini chenda bwenere Bono iwo. ndochi Noche migi na butogo tara kom. Migi na basani bana. Bono nyendiri tuabeiramo utanga ya baraisi yayo ko bitse yani ngoma. unande mali safi ganche byensi gabuno ndochiga bona nchinaye Mali safi nindo chaye mali safi. naonda mwana mito ya mwire ko ngani na geto kumanya Kaliwa. sora nyore Obe. mwaba sabi to kumanya nayo bwate chakaki sembe yangu wote abana tena aro nyore mwaba sabi nyoro amwire ko ruwe kenyoro baize tari biya bana ndatake nyora lakini Sisi na kiwa pevi. biande mwana mito na akiri chisabu chia neigo kire korengere nateire mwana arindiro mugakoyo mani nake sabu nateba tiganturumbuke matari maito muntu rana bakorwara uko balonile mono nake sabu natega tiga nturumbuke uchimate ngende ndamurenda natikira abantu barorwe umuntu akona gukwana bara banyore ngo murwaire nabagutimuka Anda kamenyo? nande turumbuka naba Pero tigara go bo. Ingi kia we. Maite. Ai inuba tari no kuimukinga nenda ira mo kumwirira nese. maite ro muntu gocha gwikaransa kwebeka meeting ya ibika wane nebegete omukutano inche bweka namba tini ko kwa kwanza ngwache TikTok yo gafuru kataina basani bali baba for TikTok ngwache to gafuru Igere liga. Yo mate tendo ko gote igento tari karo. Otaria. Igere ni namba. tini ko kwa namba Ikire mali safi Wewe ngobano kogere nyabonye ngokogere go to Nawe ko ikire ngora naikere ki aikira. to kwana ngora Do you know who I am? Aikira ga mote no ine mogotere na baishe ona pa. nkyo koyogere Who are you? ah Who are you? I'm asking you. Ayeningo. Jeno ngibona kogere abantu Wewe. Do you know Nchedomonto Eritrean officer? bona kara ora In my uniform. yenda ko chigato ni ko na Wewe, kogere wewe. yenda ko chiga Wait, I can arrest you this time. Tigara.
Ona yeka kwanyora abantu batene ine para ga igo gocha kunya kubaugera sore. Yanda go chiga chitoko ngaka. Igore nje wekere. Eke kwanyora abantu batene ine para gocha kubaugera. Oyondi. Nki. Dankeri oyondi. Where are you? Nyabagara site Marisafi. My foot. Chagochi. Ankora igunde bikana ngakora kabiri. Neke moja. Ai na kibono utamaipina ne chindagire mugakuria kuri. Kimororo ro muko na kontebe. Na mwate bana ki na mwakorire bono inje tiganenda na bono na kingo bodi no rente mo maite bintako. Bono na kubona ki ngiorote ngorocio ntenga sabora ritoke igotonde. Okay. Ese no tuli tukubwatirana lakini rende. Kwa tata. Tata no bono se no ndo chitingenda komoya. Aya ndire ndo bani. Oyo ndiye na maite na mwe. Wanchango ngenda. Mwana kumyari nkikia kunganyi tikwazo mwete kuri muhe. Lakini rende kaki. Ana chite wake sabu maite. Mangana yo mugaka na marageri yo mugaka na mabisa. Pade wakorere. Sabu ngateba mbo bende. Wakorere. Ande buno moise ko manne bu muchioyo ngokosa. Umatata kire no yondi mukwani. Oyo tata. Oyo ndi ngomukwani. Ondura agenda taringa kera uli kage chirina lyako genda na. Yebo taria kera gaitete kwamboka na lyako enda buze. Urate kwamboka na ero raros no nende ngiro mugako. No komoita na mokani. Yagatie kona koito mugako mo subati oje. Ara kore mari omwana obande buze. Ande bona gete sabe na kiato ande mato muntu maito na karo murwire kiro babantu bare muberere tani abakuwe. Ande bona uno mwise kwa mone na tete ngato gire tonyoran twanchane ntuli barange na bakete manyokore ko kwase biri muchuyo mayana bakete ndete twanchane twese serupo ndutagete bintu bingi omorembe tubweka no anda ata kwanza tikango bore sibaye no anda ata buna korra iganga wasio kiro mrebigo no na omorembe wobwete no ne chibese kara mororeno ndete kora nsi bintu bya lunch na gocha bakongo mboite gato turumbo kai korore tata Marco gora chingo ke jira na jiro maru mo nya yanda ka mat ya tore ka stata ala fonto korora ahora ino ala kamo ko manai ke ya motor ay tingara bia kama ya torra ay No, I know. Let me introduce myself. I'm a retrenched officer. Retrenched officer, not what means you're mpaka graduates. Well, I can arrest you. Na go chanda ba sikibe pro be kenyoro. No, na go chanda ba sikibe kenyoro. Ya kombwata. Ya kombwata. Ndangiriango ya. Tegerera, ndangiriango ya. Murangi. Oyo ingawono ngai komi timrangi. Oyondi. You are wasting my time. Kalinde kwenje bweka. Mtai komi. Mtai. And they do faster. You know, we retrenched officers. We graduated beyond the Kianja. Intayo what? 90. 90. Ngangwa 90. Nimbuate change. Paka aye. Ene tagisi yabaisi abago chanda mura ore party na kusabire 90. Wenda njo dageti. Aye kwangere. I know degere ko tebi. I know mosongo. Mosongo. Na kwati bokoro. No, tinaga inambuta geti. Inambuta geti. Corona ki. Nyenseje na ko timeri. I am not no motomo. Next time well. Don't joke with the retrenched officer. I can repeat. Wait! Wait! We come by kere guy kenyoro. Naroshi bona ye fegi. Eke mongiro. Wapi watu punifuate mimi tajiri.
the only tycoon in the Ministry of Retrenchment Officer. Yes, I can. The